nuus vanaand. Die minister van Polisie wat op spesiale verlof is, Senzo Mchunu, sê president Cyril Ramaphosa was ingelig oor sy besluit om die spesiale taakspan wat politieke moorde in KwaZulu-Natal moes ondersoek te ontbind. 'n Syndikaat blykbaar betrokke by onwettige ontginning van sogeliet-edelstene in die Noord-Kaap. Goeienaand en baie welkom by die nuus. Die minister van Polisie op spesiale verlof, Senzo Mchunu, sê president Cyril Ramaphosa het met hom saamgestem oor die ontbinding van die taakmag wat politieke moorde ondersoek. Die besluit het onenigheid tussen faksies binne die polisiediens veroorsaak. Dit is ook uiteindelik gelei tot die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi se mediakonferensie in Julie, waar tydens hy beweringe van politieke inmenging en korrupsie in die polisie gemaak het. Dit was die tweede dag wat Mchunu voor die parlementêre ad hoc komitee verskyn het wat die aantuigings ondersoek. Die getuienisleier Norman Arendse het Mchunu die afgelope 2 dae met vrae gepeper om te probeer vasstel waarom hy besluit het om die eenheid te ontbind en wie hy geraadpleeg het oor die besluit. Colleagues with you in your cabinet. Did you not think it was important to engage with them? Volgens Mchunu het hy wel die president daaroor ingelig. I sought an appointment and it was granted at a particular time and I went to brief him. So you didn't inform the president before you issued the directive. You only spoke to him after you issued the directive. I've already said so. Arendse was nie tevrede met die antwoord nie en die ANC se Qola het uiteindelik tussen beide getree. It is important for us to explain to the witness why the evidence leader is emphasizing agreement. It's solely because the witness had casted doubt whether the president would have agreed for a dissolution of a political killings testing. So that's why the evidence leader is emphatic when it comes whether or not the president agreed. 'n Opname van 'n telefoniese gesprek wat na bewering tussen Mkhwanazi en Mchunu se hoof van staf, Cedric Nkabinde, gevoer is vir LPs gespeel. He should have written it down herein if you said he should stop this thing if he is clean. Mchunu het die opname bygevoeg tot die getuienis wat hy voor die komitee gelewer het. Volgens hom kan dit staaf dat Mkhwanazi hom gedreig het. Weens 'n tegniese probleem kon die deel van die gesprek egter nie gespeel word nie. Mchunu sê die dreigement was Mkhwanazi se reaksie op sy besluit om die taakspan te ontbind. Hy het in 'n brief wat hy op 31 Desember verlede jaar geskryf het, sy voorneme aangedui. If the minister doesn't withdraw, there's going to be a fight back. A fight back. Mchunu sê hy glo die brief was die rede vir Mkhwanazi se mediakonferensie. How does this affect General Mkhwanazi to a point where he would say there's going to be fight back? Arendse het sy kommer uitgespreek oor hoe en waarom die telefoongesprek opgeneem is. Mchunu sê hy het Nkabinde gevra om dit te doen oor die aard van die gesprek en oor Mkhwanazi se reaksie op sy brief. Die komitee het tot Dinsdag verdaag wanneer die LPs die geleentheid gegee sal word om Mchunu te ondervra. Eybre Babie, SAIK nuus parlement. Intussen is werksaamhede hervat by die sakeonderneming van Brown Mogotsi in die Seweding Township in Mahikeng in Noordwes. Dit volg nadat die polisie gisteraand 'n klopjag by die kompleks uitgevoer het. Die polisie sê dit is deel van die voortgesette ondersoeke na beweringe wat senior polisielede en politici by misdaadsyndikaate betrek het. In sy getuienis voor die Madlanga Kommissie en die parlementêre ad hoc komitee het Mkhwanazi beweer dat Mchunu noue bande met Mogotsi het.
'n onverwagte klopjag op Mogotsi se eiendom wat verskeie besighede huisves. Die SAIK het betroubaar verneem dat Mogotsi 2 besighede vanuit die kompleks bedryf wat kos- en drankwinkels insluit. Die polisie het na bewering selfone en dokumente van Mogotsi se werknemers gekonfiskeer. They asked us, where is, you know Brown Mogotsi? We said, yes, we know him. Where is he? And we said that we don't know where is he. We said, okay. Then they asked him, where is he? You saw him? And said, no, we saw him. Then they went backside there because he's where he's doing his business. When they go there, they just find him even also that side. We are not that afraid because we didn't do anything wrong here. We just rented. They were standing door to door with rifles. No one was supposed to go in. So what they did actually, they looked for whatever they were looking for inside the office. They knew where to go, and then unconfirmed information is that they seized or they took some gadgets belonging to the staff of Brown Mogotsi. They took some papers as well. Mogotsi sê hy voel onveilig na die klopjag. I'm just worried that they are now bringing this with rifles, assault rifles, more than 20 police officers in ballet gloves. And my life now, I really do not believe really, I don't know if I should really meet with them. Why would you come from KZN having 20 rifles to look for a man like me, just to take my cell phones, gadgets and stuff like that? Inwoners is ontevrede oor wat gebeur het. Die polisie wat die klopjag uitgevoer het, sal na verwagting vir 'n paar dae in die gebied wees. Mogotsi sal na verwagting binnekort voor die Madlanga kommissie getuig. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op kleinhandelaars gedoen wat kos verkoop om meer te doen om voedselsekerheid in die land te verseker. Hy het die hoofrede gelewer by die 7de maatskaplike geregtigheidsberaad wat deur Universiteit Stellenbosch in Kaapstad aangebied is. Die beraad bring akademici, die regering en plaaslike en internasionale vennote byeen om voort te bou op die verwesenliking van maatskaplike geregtigheid, voedselsekerheid en vrede. Honger en voedselonsekerheid bly uitdagings vir miljoene Suid-Afrikaners. Dit ten spyte van verskeie stappe wat die regering, nie-regeringsorganisasies en ander vennote oor die afgelope 3 dekades geneem het. Ramaphosa het die 0-gradering op basiese voedselmandjie, die gesondheidsbevorderingsheffing op versoete drankies en die rol van die mededingingskommissie in die afdwinging van aanspreeklikheid in die voedselmark uitgelig as van die maatreëls wat tans in plek is. Hy sê die regering se skoolvoedingsprogram voorsien elke dag maaltye aan meer as 9 miljoen leerlinge. Last year, learners from quintile 1 to 3 schools accounted for 67% of the bachelor passes that we got in matric. Now these learners who now have the opportunity to go on to achieve their dreams will have had 12 full years of nutrition support at school through this program. Die organiseerders van die beraad sê armoede en ongelykheid is van die hoofdryfvere van honger in die land. General Comment 12 requires that your system should ensure that the right to food is respected by everyone. Rolspelers is ook gemaan dat hulle nie langer in silo's gaan werk nie, maar dat die bestryding van honger en die bevordering van sosiale geregtigheid 'n holistiese benadering van die hele samelewing vereis. Ramaphosa het diegene gekritiseer wat voedsel as 'n wapen gebruik tydens konflik. Food and nutrition is now being used against other populations. Now Israel has been accused by UN experts and humanitarian organizations of weaponizing food in Gaza by restricting access to essential supplies for this country.
Stellenbosch, se Sentrum vir Maatskaplike Geregtigheid, sê dat sy Musa-plan, die land se nasionale ontwikkelingsplan en die Verenigde Nasies se volhoubare ontwikkelingsdoelwitte steun, wat daarom gemik is om sosiale geregtigheid te bevorder en armoede te beëindig. Die Musa-plan is vernoem na die teen-apartheid kinderaktivis Palesa Musa, wat navorsing, voorspraak en hulpbronmobilisering op 'n stelselgebaseerde benadering kombineer. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. In Kaapstad het honderde inwoners wat dakloos gelaat is deur brande in verskeie gebiede begin om hul wonings te herbou. Aan die suidelike Skiereiland is byna 50 strukture in Overcome Heights naby Meisenberg verwoes. In Khayelitsha het 80 hout- en ysterstrukture afgebrand. Kaapstad se risikobestuursentrum bepaal nog die omvang van die skade. Die humanitêre hulporganisasie Gift of the Givers bied ook bystand. Die nuwe militêre hoof en leier van verlede naweek se staatsgreep, kolonel Michael Randrianarina, is ingehuldig as die land se president. Volgens hom sal hy 'n tussentydse regering oor die volgende 2 jaar lei voordat nuwe verkiesings gehou sal word. Hy het ook aangedui dat hy samesprekings met die Afrika-Unie wil hou nadat die AU die land se lidmaatskap opgeskort het na die staatsgreep. Die voormalige president Andry Rajoelina is in 'n staat van beskuldiging geplaas nadat hy Sondag uit die land gevlug het te midde van landwye betogings oor water en kragtekorte. Keniane het by die Nyayo Nasionale Stadion in Nairobi byeengekom om hulle laaste eer aan die veteraan oppositieleier Raila Odinga te betoon. Rouklaars het vlae geswaai en takkies vasgehou, 'n tradisionele rou-simbool, terwyl hulle die paviljoene gevul het. President William Ruto en die voormalige president Uhuru Kenyatta, as ook Somalië se president Hassan Sheikh Mohamud, was onder die hoogwaardigheidsbekleers. Die vreedsame optog was in skrille kontras met gister se geweld by die parlement en Kasarani Stadion waar 4 mense dood is, terwyl skares ingestroom het waar Odinga in staatsie gelê het. Odinga is Woensdag in die ouderdom van 80 jaar oorlede terwyl hy mediese behandeling in Indië ontvang het. Hy sal Sondag by sy huis in die Siaya distrik begrawe word. In Khan Yunis in Gaza het tientalle vragmotors met hulpvoorraad aangekom. Die Verenigde Nasies sê 'n gemiddelde 560 ton voedsel bereik Gaza per dag sedert die skietstilstand vroeër die maand in werking getree het. Konvoie sukkel egter om Gaza-stad te bereik weens beskadigde paaie en die sluiting van belangrike roetes na die noorde. Die VN sê duisende hulpvoertuie sal weekliks binnengelaat moet word om die krisis van wanvoeding, ontheemdheid en 'n instorting van infrastruktuur te pak. Net hierna die EFF ontbloot 'n syndikaat wat sogelied edelstene onwettig in die Noord-Kaap ontgin. Ongunstige weertoestande beïnvloed steeds pogings om 'n vermiste vliegtuig tussen die Barbertonberge in Mpumalanga en Eswatini op te spoor. Helikopters kan nie op die oomblik ontplooi word nie weens swak sigbaarheid. Intussen is grondspanne in Gauteng gemobiliseer om met die soektog te help. Die Cessna 206 vliegtuig het donderdag van die King Mswati, die 3de internasionale lughawe, opgestyg en het op pad na die Kruger Mpumalanga internasionale lughawe vermis geraak. Volgens Eswatini se lugverkeersbeheer het hulle 14 minute nadat die vliegtuig opgestyg het, kontak met die vliegtuig verloor.
Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, sê sy departement sal voorkeur aandag gee aan kwessies rondom studente se historiese skuld by tersiêre instellings. Hy het gepraat by die opening van die 4de Nywerheidsrevolusie of 4UR Sentrum vir Uitnemendheid by die Moteo TVET College in Bloemfontein. Manamela het ook ander inrigtinge van hoër onderwys, insluitend die Universiteit van Vrystaat besoek, wat vroeër die week onder gewelddadige betogings deurgeloop het. Manamela sê sy departement sal met om kwessies uit die weg te ruim wat tot betogings aan die begin van die volgende akademiese jaar kan lei. Dit sluit in die prioritisering van probleme rondom studenteskuld om die inrigtinge te stabiliseer. We, will be looking into firstly the historic debt, which is one of the major problems. I mean, in 2019, we thought that we'd wiped out the historic debt, but it has accumulated, which signifies demand. And so that's top on government's agenda. Secondly, we will have to look at the fact that students who are currently in the system are not financially excluded. And so we will be having conversations together with vice chancellors, with SRCs, to try and see if we cannot iron out, some of the hot issues that they may be facing on campus. Die sogenaamde 4UR Sentrum van Uitnemendheid sal 'n sleutelrol speel om jong mense voor te berei vir werksgeleenthede in die toekoms, na mate die land aanpas by die digitale ekonomie. So it's not just skills for their own sake, it's skills that are linked to job opportunities, but also skills that are linked to entrepreneurial opportunities, and skills that are also linked to the learning pathway. We are not only going to service our students, we'll also service the young people in schools. I'm sure you saw young people here from neighboring schools, and we'll also service the communities and employees of government departments that are in our midst, and community education and training. So this is quite an achievement. It's a facility that we've been yearning for, to actually, equip our students with the necessary skills as well as the necessary knowledge in support to what they're actually doing in this institution. Manamela het die bestuur en studente leierskap geloof oor die ooreenkoms wat hulle bereik het oor voorlopige registrasie. Dit na 'n vergadering tussen die twee partye na betogings wat tot skade aan eiendom op die KwaKwa kampus gelei het. Die EFF in die Noord-Kaap het die vletjie geblaas oor 'n syndikaat wat betrokke is by die onwettige ontginning van sogeliet edelstene in die omgewing van Posmasburg, Kathu en Kuruman. Dit volg na die dood van 'n jong man wat na bewering in die kruisvuur beland het tydens 'n handeltransaksie. Volgens die EFF het hulle die polisie in kennis gestel van die toenemende handel in sogeliet op die swartmark. Sogeliet word ontgin uit mangaan-afsettings wat algemeen voorkom in die Noord-Kaapse mynbougebied. Sommige kopers en verkopers gebruik sosiale media om hulle sake te bedryf. Die EFF sê ongereguleerde handel skep ruimte vir misdadige bedrywighede. Die party beweer dat daar 'n toename in geweldsmisdade in die mynbougebiede van Kuruman is as gevolg van die toenemende handel in die edelsteen. We have lost the life of a young man whom I still believe that the matter is under investigation, who reached out to us as the EFF that his life is in danger and he would need a protection. Die edelstene word vir huweliksware of in kerkwerk gebruik en word onwettig verkoop en na ander dele van die wêreld uitgevoer. Volgens die EFF is wetstoepassingsagentskappe traag om te reageer. We don't see SAPS coming on board effectively to address the problem. It might start as a small thing. If it is not properly managed, it's going to be a serious problem in the province. Die Noord-Kaapse polisie sê hy het hieroor met die EFF vergader, maar wou nie sê wat bespreek is nie. En nou vir die jongste markaanwysers.
sportsegment en die weer vir môre volg net hierna. Afrikaanse nuusspan moet groet. Ons herinner kykers dat ons bulletin môre aand om 6:15 op SABC2 uitgesaai word. Mooi aand verder.